Yes, bakunzi ba Ruhuka Empire rero turagarutse by'umwihariko muri ano masaha kugira ngo tubabwire byinshi bigiye bitandukanye by'amakuru akomeje kugenda tugera turuka ku mirongo y'imbere ku rugamba. Mbibutsa ko rero turi mu gitondo cyo ku itariki 28 z'ukwa cyenda 2025. Birumvikana rero nta kindi tuba tugarutsemo ni amakuru aba arebana n'umutekano, politiki na diporomasi ndetse na byinshi biba bikomeje kugenda bituruka ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kugira ngo tubabwire uko situwasiyo ihagaze muri rusange. Turagarutse rero twirukanse cyane rero sindi butinde ndahita by'umwihariko ibintu byinjiramo mu buryo bwihuse, ariko mbanze gusuhuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye kuko ni ibintu by'agaciro cyane. Badukurikira rero by'umwihariko abakunzi bacu bari mu gihugu cy'u Rwanda, bakadukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, badukurikira bari mu gihugu cya Kenya, bari Tanzania, bari muri South Africa, bari Zimbabwe. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima, badukurikira ari benshi cyane bari hirya no hino hagiye hatandukanye. Twirukanse cyane rero by'umwihariko ku mugabane w'Uburayi bariyo, bari mu ntara gatandatu diaspora mu Bubiligi, mu Bufaransa. Reka tubahe ikaze tubikuye ku mutima. Kandi ikindi nanone bari za Australia, bari hirya no hino by'umwihariko ku isi, tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Ntabwo ndi butinde rero by'umwihariko ndaza gutangira mu gihugu cy'u Burundi, mbabwire yuko Bujumbura situwasiyo yari hatari, ibintu byamaze kuba rwose bigenda biba bibi cyane kabisa, ibintu byamaze kuba bigenda biba bibi cyane, icyitwa ubwicanyi by'umwihariko bwamaze gufata indi ntera. Bujumbura yamaze kuba Bujumbura mu buryo navuga ko budasanzwe, ndetse isaha ku isaha kugeza aho bishobora kuza gutuma ivumbi ritumuka. Ivumbi ritumuka, iyo mvuze ntibishobora kuza gutuma ivumbi ritumuka, ubwo biba bishobora kuza gutuma nyine habaho ibitero biremereye cyane by'umwihariko hagati ku mpande zombi, ku ruhande rwa M23 n'igihugu cy'u Burundi, kuko murabizi ko drone rwose zari zimaze iminsi zikora ibitendo hariya. Izi drone rero nyuma y'uko zimaze iminsi zikora ibitendo hariya, M23 nacyo nayo yamaze kugaragaza ko isaha ku isaha ishobora kuza kurasa n'ubundi Burundi. Abanyarwanda nibo bajya bavuga ati wowe uguha, nabo birashoboka ko rwose isaha ku isaha bashobora kuza kurasa Burundi kandi mu buryo bwihutirwa cyane. Yes, turaza kubyinjiramo yenda mu buryo navuga ko burambuye, ahubwo munyemerere by'umwihariko tunagaruke ku makuru arimo aturuka hano za Kongo. M23 yamaze kugera ahitwa Kamituga, ni ku birometero bike ugana Kindo. Ubwo birumvikana ko rwose batangiye kugenda basatira za Kisangani, ariko kandi si ibyo gusa, nanone munyemerere mbabwire yuko ahitwa Zanzibira hamaze kugera ibikoresho by'ubwirinzi. Si ibyo gusa, turaza gukomoza ubu, turaza kugaruka Pinga, tubabwiye yuko Pinga kugeza amagingo ya situwasiyo hatari ibintu bitoroshye, isaha ku isaha hashobora kuza kugaragara ibitero kandi biremereye. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye, tugere tubapudetinga tubabwira uko byifashe. Turaza gusimbukira ushyira mu mujyi rwagati, na n'ubu tuvugana abarundi benshi baracyakomeje kwisuka. Ni ku yihe mpamvu? Turaza kubikomozaho. Turaza by'umwihariko gusimbukira hano za Masisi, tubabwire byinshi cyane bikomeje kugenda bitanga bihaturuka. Masisi naho hari amakuru menshi, turaza kuba tubiva imuzingo. Muraza kunyemera tunanyarukira by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye, tugende tubapudetinga byaba wa Lubero ndetse n'andi hagiye hatandukanye hose. Turaza kurebera hamwe bimwe muri Tshisekedi wongeye kugirirwa inama ngo ahagarike gukorana na FDLR. Turaza kuba tubikomozaho 5/5 byose mu buryo navuga ko twibwihuse cyane, twirukanse cyane rero cyane. Ni ukuvuga ngo rero urumva ko barimo barahagera amajanja, kandi uko barimo baragenda bisunika ni nako intambara ikomeje kugenda ifata indi ntera. Niko rwose urugamba nyamuneka rwamaze kuba ruba imbere nge ku rwego rwo hejuru muri rusange. Si ibyo gusa kandi nyamuneka munyemerere by'umwihariko mpite ngaruka no kuri ino nkuru idasanzwe y'uwitwa Tshisekedi. Mwumve abamuburiye kugira ngo ahagarike jenoside, kuko urumva ikibuga cy'imirwano cyo n'ubundi turacyakiriho ku buryo bukomeye cyane.
Perezida rero wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Tshisekedi yasabye kuzirikana igisobanuro cya jenoside, agaragarizwa ko ubwicanyi buba bugamije kurimbura ubwoko runaka, bityo yuko atagomba kubikinisha. Byagarutswe rero na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe, wavuze ko jenoside atari igikinisho. Asaba Tshisekedi kudakomeza guhindura ubwicanyi yica abantu. Aha rero yari ari mu kiganiro Minisitiri Nduhungirehe yagiranye n'umunyamakuru Venuste Nshimiyimana, yamubwiye ko Tshisekedi yatinyutse gushinja abari gukora jenoside mu gihugu cye, ariko kandi yirengagiza ko akorana n'umutwe wa FDLR ugizwe n'abasize bakoze jenoside mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'1994, ndetse kandi yanirengagije ubwicanyi Wazalendo bafashwa na leta bakorera abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi batuye mu burasirazuba bw'igihugu cye. Mu nama rero iheruka y'inteko rusange umuryango w'abibumbye 80 yateranye kwa 24, Tshisekedi yabwiye abari bayitabiriye ko badakwiye kwemeza ko jenoside iri gukorerwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ntibabyumva kuko bazi yuko jenoside yo irimo irakorwa, kuko bafite ubuhamya buri kubera mu gihugu cya Tshisekedi. Nduhungirehe kandi yamaganye imvugo ya Tshisekedi ya mbere imbere y'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye, ashingiye ku bimenyetso bafite bigaragaza uburyo abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi bakomeje kwicwa mu buryo bukomeye cyane. Ngayo nguko rero ibyo ni bimwe mu bintu byamaze kuba bigenda bihindura isura. Jenoside ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo irakorwa, ndamutse mvuze ko irimo irakorwa sinaba nibeshye. Ibi biri kuba mu gihe kandi Loni yagaragaje ku bufatanye bwa FARDC na FDLR bigamije kumaraho abanyamulenge n'abo mu bwoko bw'abatutsi. Loni yongeye kubigaragaza mu buryo bukomeye cyane. Birumva yuko nyamuneka rero biri gutuma buri kimwe cyose n'ubundi cya kiriya gihugu kijya hanze. Mu yandi makuru rero by'umwihariko akomeje kugenda atugeraho, nuko kugeza amagingo ya igihugu rwose cy'i Burundi ari igihugu navuga ko nyamuneka gishobora kuza gukomeza guhura n'ibyago bikomeye cyane. Impamvu nkubwira nti ni igihugu gishobora kuza gukomeza guhura n'ibyago bikomeye cyane, nuko kugeza amagingo ya ibyacu byamaze kuba agateranzamba ka nyina wa nzamba, ndetse ari kimwe mu gihugu rwose kirimo kiragenda kigaragara kigira uruhare rukomeye mu ntambara y'ibiri kubera by'umwihariko kuri ubu butaka, kandi ni kimwe mu bintu bishobora kuza kukigiraho ingaruka mu buryo drone zacu zaduhaye bivuga ngo uru rugo rwose nyamuneka, ngo abakurikiranye amakuru ngo baravuga yuko ngo barutwayemo ibikoresho byo mu nzu, harimo igikapu cyari kirimo imyenda y'umugore n'iy'umugabo, kandi ngo batwara n'ibikoresho byinshi cyane. Ngo si ibyo gusa kuko kandi ngo batwaye televiziyo, ubundi kandi ngo banamwaka amafaranga agera ku 400 y'amanyekongo yo kumucungura. Ubuhamya rero twahawe n'abaturage bari baturiye urwo rugo, abantu bitwaje intwaro muri iryo joro bavuze yuko binjiye kwa Bienveni bamutwara ivarisi ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Si ibyo gusa, mbere y'uko biba inshuro nyinshi abanyamurenge barimo baragenda bangwa ubunuka hariya muri biriya bice, ndetse bakanabavutsa ubuzima. Ubuheruka kandi hari undi binjiye mu rugo rwe baka abantu bose bari muri urwo rugo amatelefoni, ndetse kandi banajyana inkweto. Uretse abo kandi hari n'abandi bagiye bakubitwa mu bihe bitandukanye. Igitangaje bakakubitwa babwirwa ngo ni Abanyarwanda, mu gihe ari Abanyekongo kimwe n'abandi bose, ariko Abanyamurenge hano rwose bavuga ko ari Abanyarwanda by'umwihariko bari muri iki gihugu. Ubwo rwose nyamuneka rero birumvikana yuko ibintu byamaze kuba bihindura isura, ariko kandi biba ibindi. Ikindi kandi kirimo kiragaragara muri iyi karitsiye ya Songo ni ibice navuga ko kugeza amagingo ya icyitwa Wazalendo ziri kugira gutya zigaturika mu misozi igiye itandukanye, zikaza zikamerera n'aba abaturage rwose bagahonyangwa ku rwego rwo hejuru, amasasu menshi akararavuga. Nyamuneka buriya biragoye kugira ngo amasasu menshi araravuga wowe usinzire, ntabwo ibyo bintu bibaho.
amasasu mu gihe avuze uko byagenda kose w'amaguru ugomba kuyabangira ingata ugakuramo akawe karenge. Abaturage rero mu majoro rwose ngo barara biruka, reka sinakubwira ngo barara biruka rwose basimbagurika bavuga bati Imana yonyine nicyo kintu kigomba kudutabara, nawe ubutegetsi bwa Tshisekedi bwo bwarabudutereranye. Gusa uwitwa General Sultani Makenga we yamaze kuba atangaza amagambo akomeye, by'umwihariko avuga ko ibintu bitari bworohe. Mbere yo kugira ngo rero uyu mujyi ntabwo turi uwuvemo, ahubwo hagati muri Uvira FARDC na Wazalendo aho tuvugana mukeneye kumenya ninde utegeka undi. Reka iyi nkuru mbanza nyingiremo umenye ese tuvugana ninde ufite umujyi wa Uvira hagati ya FARDC ndetse na Wazalendo. Kuri uyu wa mbere tariki 8 Nzeri murabyibuka mu mwaka w'2025 ku munsi w'ejo umujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo wari umunsi wa 7 wirukanyemo wirirwamo imirwano ikomeye cyane mu buryo navuga ko budasanzwe. Kuba rero umutekano warakomeje kugenda usamba mu mujyi wa Uvira uzambijwe na Wazalendo, yashyizweho n'imyigaragambyo yo guhagarika ubuzima busanzwe mu baturage, ahubwo bakayoboka inzira y'imyigaragambyo. Iyi mitwe rero ntikozwa no gukorana n'ubuyobozi cyangwa se gukorana na Wazalendo amaoperasiyo n'iperereza. Amakuru rero dufite ngo nuko ibi byose ngo byatewe n'uwitwa General Kasita Olivier, bakaba banamushinza kwanga Wazalendo, nubwo AFC nubwo bavuga yuko ngo yaje kandi no kunekira AFC M23. Ibi ni urugero rero rworoshye cyane rugaragaza amacakubiri yatangiye kumunga sosiyete y'Abanyekongo ndetse n'imitwe ikorana nayo. Nubwo rero ingabo n'imitwe bafatanyije ibi bikorwa byo kurwanya AFC, Wazalendo ngo bakingisha ngo bakangisha ugukomeza imyigaragambyo niba ari byo basabye kureka kubera uwitwa General Kasita. Ibi rero muri Uvira ngo nibyoroshye na gato, kuko Wazalendo iri mu mujyi mbere y'imitwe yabarizwaga mu misozi, buri wese mu birindiro bye. Abazalendo umujyi bamaze kuwukaba, abarwanyi ba Mayimayi bari bamanutse kandi muri ino minsi bari bacize ibirindiro mu mujyi wa Uvira hafi aho. Uretse kandi Wazalendo bafite n'abayobozi babwira ibibazo byabo, ndetse bamwe banashyizweho bamaze guterekaho n'umutwe ukora nka polisi. Nyamuneka uyu mujyi rwose ngo Wazalendo zawigaruriye kugeza ngo zikuwufata nk'igihugu cyabo bayoboye. Mu minsi ishize rero FARDC yamaganye Wazalendo karahava, uburyo rero batakoranaga ariko batumvikana, nta n'umwe uri gutanga amabwiriza kugira ngo ibyo murabizi avuye hejuru mu buyobozi rero bwa gisirikare. Ibi bintu ntabwo byoroshye kuko Wazalendo bazi imisozi barwaniramo, kuko bahamaze igihe kirekire. Muri iyi mitwe rero ya Mayimayi ni amatsinda barizwa n'ubundi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri rusange. Nyamuneka ibintu birakaze. Ubwo rero ku muntu washaka kumenya ese ninde uyoboye umujyi, ngira ngo muri kugenda mu byumba. Amatsinda rero abarizwa by'umwihariko muri Wazalendo ubu tuvugana afite abayobozi, ndetse igiteye impungenge nuko uyu mutwe unayoborwa n'abayobozi by'umwihariko b'amakare kabisa. Urugero rero nka Rene Itongwa wahoze ari umunyamuryango wa FARDC witwa William Yakutumba. Uyu nguyu rwose yahoze ari uyoboye umutwe wa CPC, ndetse uri no mu gihano cya Loni, ngira ngo ibi murabizi. Hariho kandi na John Makanaki Kasimbiri umaze igihe kinini mu misozi ireba Uvira kandi yanga cyane witwa General Kasita, umuyobozi wungirije w'akarere ka 33 ka gisirikare, ndetse akaba ndetse na Kashumba Nyerere nawe murabizi yuko uyu mugabo kuri amatsinda yose ya Wazalendo muri Kinshasa, ndetse wanga nawe urunuka uwitwa General Kasita. Igisasu rero umujyi wa Uvira wamaze kukibona kizawuturikana n'aba Wazalendo bamaze kwigira akarakajya. Ikindi kandi
leta yumvikana ya Wazalendo ivuga ko nta kintu na kimwe kigomba kubahagarika usibye uyu mujyi wa Uvira kubarekera. Icyo nicyo kintu cyonyine babona gihari. Mu gihe umujyi wa Uvira rero batawubarekera, nyamuneka abataramu bavuga yuko ibi bitazigera bihura, bitazigera bivamo, bitazigera rwose bihira FARDC ndetse n'abafatanya bikorwa babo. Rero ubu tuvugana igisirikare cy'u Burundi nyamuneka kirahejwe, nta kintu na kimwe cyemerewe kuvugwa ku bijyanye n'umujyi wa Uvira. Nta kintu na kimwe cyemerewe gukora ku bijyanye n'umujyi wa Uvira. Ubwo nyine icyitwa koalisiyo nyamuneka niyo navuga ko iyoboye mu buryo navuga ko budasanzwe. Ubwo rero nyamuneka ibintu mumenye ko byamaze kuba bikara, ariko kandi abifata indi ntera, ibintu byamaze kuba bifata indi ntera. Tuvuye hano rero by'umwihariko n'ubundi turacyari mu mujyi wa Uvira, by'umwihariko munyemere babwire yuko ahitwa Kalamabenge amasasu menshi nyamuneka yongeye kumvikana muri ibi bice, ndetse akaba ari amasasu by'umwihariko navuga ko akomeje kugenda afata indi ntera. Amasasu menshi akomeje kumvikana, gusa muri Uvira ubu tuvugana nubwo amasasu menshi akomeje kumvikana, ni nako abaturage nyamuneka amaguru yabo bari kuyabangira ingata bagahunga. Amaguru yabo bari kuyabangira ingata bagahunga. Ubu tuvugana rwose amakuru mfite nuko abenshi bamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi. FARDC rero n'igisirikare cy'u Burundi ngo bongeye kugaba ibitero bya drone mu baturage ku munsi w'ejo ndetse no muri iki gitondo. Ayo niyo makuru rwose ndimo ndakira, yenda iyi nkuru reka nyinjiremo. Ibi ryatangajwe rero nk'itangazo ryashyizwe ahagaragara na AFC/M23 babicishije ku rubuga rwabo rwa X, bavuga ko ku mugoroba rwose wo kuwa mbere ndetse no kuwa kabiri bagize gutya bakagabwaho ibitero. Ubwo ni tariki ya 8 n'iya 9 n'ingabo z'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, FDL ndetse na Mai Mai Wazalendo abacancuro n'ingabo z'u Burundi bagabye igitero rero cy'urugomo rudasanzwe ku mirongo yose y'urugamba. AFC rero ivuga ko ibi bitero ngo byateguriwe mu Uvira ndetse no mu mujyi wa Bujumbura, ndetse byibasira n'uturere by'umwihariko tugiye dutandukanye, aho hakoreshejwe imbunda zitandukanye ndetse na drone. Ihuriro rya AFC rero M23 ryatangaje yuko umugabo ku banyagihugu ndetse n'amahanga nyongera gushimangira urwo umugayo nuko banditse umugabo ku banyagihugu ndetse n'amahanga bongera gushimangira kurinda abaturage ba civile by'umwihariko mu buryo bwo kugira ngo bongere kubaho neza. Ubwo rero rwose birumvikana yuko nubwo ibitero bya drone bikomeje kugenda bibaho, nako icyitwa intare zasarambwe nyamuneka zikomeje kugenda zikanira zivuga siti Tshisekedi ntabwo ibintu biri bukorohere, ntabwo ibi bintu ushobora kubikora ngo tugukundire. Imirwano rero ubwo ikaba ihereye aho ngaho ica ibintu hagati ku mpande zombi, icyitwa igisirikare cya M23 kigatangira guhangana n'ibitero by'umwihariko bya FARDC. Dukomereze mu makuru rero nanone akomeje kugenda avugwa mu bice byano za Kavimvira. Nyamuneka amakuru amaze kwakira ngo nuko ahitwa Kavimvira ibintu byongeye guhindura isura. Kavimvira ngo ibintu byongeye guhindura isura ku rwego rwo hejuru, ngo kugezaho rwose ngo icyitwa koalisiyo ya FARDC nyamuneka ngo ibintu byagize gutya rwose ngo bikayicanga, ngo bakabona Wazalendo badashaka guhagarara ibyo barimo barakora, ndetse ngo bakabona ubwicanyi burimo burakorerwa abasivile bikozwe n'izi Wazalendo, bakavuga bati natwe itegeko twahawe n'ubundi tugomba kuza kuryubahiriza. Ubu rero rwose abataramu bakaba bahawe itegeko ryo kuguma n'ubundi kurasa n'ubundi nk'ibisanzwe kuri Wazalendo. Gusa nyine nyamuneka Wazalendo zikaba zikomeje gukora buri kimwe cyose kugira ngo nazo by'umwihariko ngo zigire zite zirwanyeho muri rusange. Wazalendo uzakamejeje, Wazalendo zamaze kwambara urugamba, muzima zirarwana na FARDC ku buryo abenshi bari kumva amasasu bakagira ngo rwose
ni M23 yamaze ko yataka, ariko mu by'ukuri ari wazalendo zagize gute, zakamishije mu buryo navuga ko budasanzwe. Aha Kavimvira rero ku batahazi, nyamuneka akaba ari ku mupaka ku nkengero za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse winjira mu gihugu cy'u Burundi ahitwa za Katumba, ndetse ubu tuvugana bikaba ari bimwe mu bice navuga ko byamaze kuba bigenda bigaragaramo imirwano yo ku rwego rwo hejuru, imirwano ikomeye cyane. Ubwo rero amakuru dufite atariho ivumbi nuko n'ubundi